Ojwairo onu bamweta bati. Ne ore kubi. Honorable Choma Xavier. Akampulira mumanyire. Kwao jya musoboro. Ijya tuganire. Mjebale. Atulanteka nza Tujarike Kitara TV ninyogira syo muhendo musajja omulisi omwe haba muri mwe bale muno kubani mutonderaho harimo kali abali munsi za heru abali munyamusaza mbaganze za bunyuru mwe bale kuba muri hakinteka nza zaitu zinu na muno eno Tujarike hali tukuleta omuntu wawe ari street aino mulimo gwakora oina muno ino ine kyakukya hengari kumutaiza center akasumikano kenyini tuli mu town is council sub county tuli mu sub county ya Muitanzige tuli mu katawuni kanu ka Muitanzige and of course niyo nyamasaza ya Kakumiro Kakumiro kunumira prime minister nuwatwara yukuno hona Muitanzige kuno prime minister wa Uganda wekitinisa Nabanja Robina nuwatwara kuno hona so tuli mu sub county emu ya Kakumiro tukwenda ku bantu nyumya amuna abasaija abali mu kichweka kino turole bintu mulingo bikurubata turole mulingo ebintu byemereire and of course onukurura ojwaire honorable Kyoma Sapia amabala gawo Ninyona sasa Steven. Na sasa la Steven. Sebo. Muitanzige okora mulimo. Ne wa boda. Ovuga boda. Kuruganu genda ngakishita mutwalira uzinga. Mutwalo cash. Mutwalo. Oteka mama franka gezinga. Ge 13. Nogoba kasanju kone. Abakino inda kugoba kikoto. Kana nyo ngijano kufuna. Ukajja kufuna. Muitanzige unoba kuzaro ukajja bwiji. Nyo nkija bwija. Kunorugira. Onona buchoma wayibanda nose. Onu wayibanda kuli no warugira. Neho mwe nyo ntajya munyankole. Unoba kuzara. Neho banzara. Nkwendo ngambire kigambo. iPhone Kumanyisa ki. iPhone Nikyo Kiki. Nyo tingwata iPhone tinjimanye manye ntisimu. Nyo manye ntisi iPhone simu. iPhone. Tumanye meaning yacho. Namukiye abantu banka basatu. Ndamukize ba member bange ba stage ya Muitanziganu benkora nabo. Nabakazi bange bona be abampe mirimo. Abakuhe mirimo. Ekanda abakazi bawo kotabara. Abakazi nkabaleka. Abakazi nkabaleka. Amazimo kabaleka. Misa onu gaya ngambire mba abakazi akabaleka takundupa. Kundupa abakazi bichira ko bana nanka. Weza abakazi tusotu baleka. Ibari yangu bakunyeta asime fene. Ngaruke abakazi tusotu baleke. Tusakubaleka ko ne bakutuzara. Basa kuturumia, basa kutusaba sente, basa kora bara abakazi tusakubaleka. Abakazi tukubaleka no bakutuzara. Mwaraganga ninya asime Robert Fene. Asime Robert Fene. Fene. Abaki bakutumire Fene. Fene aho gama ninye ngira kora da comedy wa Fene ngira kutunda no kuzirya. Comedy. Jaka ibiri nziryo murundi gumu. Zirenkaba zireta. Aho gama sazi no 0 zinkomsa. Atuzoze nyonja zisasu. Jaka ibiri nziryo murundi gumu. Okusazirya. Kuzirya. Zikuingana ngo butito tito. Ngulye nkoto. Ngulye nkoto zine miura bikoto. Ati comedy no gifunire mukiyo kuliye jake ibi. Comedy gifunire mukugira ngo manyirwe Uganda yona abantu bamanyire nyina abanywani bayinji. Uganda yone kumanyire tiliwo chinga kuliye jake ibi. Ninyo Fene. Bogambe niwo Fene. Ni asime Robert Fene. Asime Robert Fene. Musangu bachisita niho nkurugira ninjani Muitanzige. Noja ujya Muitanzige. Ati kwendo ngambire iPhone Nikyo Kiki. iPhone chikumanyisa simu yamani muno yo mukutu kwensi yona. Ati yo bikibyo manyire iPhone ye koraki. iPhone ekutera omukutu omusiza aheru nezo mu Uganda nekora buli kimu cyona. Niyo yamani muno iPhone yo kororejo kandi egura na bei ya haiguru muno iPhone. Ati yo ekwauka na etane zine simu ezi. Ekikutuma ne yaukane simu ezindi iPhone ejo. Okugisetinga notero omuntu wahero kuba no murora no waigana no murora ndishi waetera iPhone ncho wajetera iPhone ona joire na amabara gawo Waragani ninyi wasiwasi wa boda. Ni wasiwasi? Wa boda. Wa boda. Ni wobakweta wasiwasi? Wasiwasi. Wasiwasi okuzokawo? Kunzokawo muno. Ai wasiwasi. Muno okora mulimo. Ovuga boda? Nkuvuga boda muno. No ikara muno Muitanzige? Ikara muno Muitanzige. Abakazi mukazi arata? Mukazi akubera oko Rutoma. Walinka? Rutoma nyina abakazi ababiri. Oina mutawuni muno na Rutoma? Okikorota? Nyowe. Ikora nkaburyo ngo musajja kwa kusobora okora. Oli wa mani muno tuhereza obukodyo bokozesa kuba ina abakazi babiri. Abakazi babiri benda bamine. Ira mukazi kiwo ine ni nkwata ya kukwatamu. Hato kusanga ngire kunu kusangira umukazi umwaye akuzire ibintu birungi hati nkwa kucyora ngenda kuri mu town wo Rutoma nyuma kuno hati rundo ku
ngambire nti leo tikwenda kulala okunu ningenda okunu mutawuno ko ruguro mutomoko obo ba hasente kazinga buli kiro buli kiro nyo mwange nkozesa munusu gumu ne 14 kuno teka kakasanyu na kuli kasanyu kuli kasanyu iPhone nicyo kiki iPhone tinkaikire yoko tukaikire baitu yokyo urahuroni baga iPhone nkurahura ompo porampora bakukibaza omporampora mama mugurusi banzo mbongeo oli sede kabara kwatojoira kakomoka na kamaye kano tikali kakomoka amaye just tikali kamaye just kantu buntu swaga just abatembe balaba muni babutunda olimbeko sakuba olimbeka muri itwano ate kisoboka tisako rairo gambe tindi mbega obokora na government neda amabaragawo owamani Christopher wamani yes wamani Christopher na wewe kuchapa kuchapa kimuno nyowe ndi wa boda boda nkola ndi hakachiko nko wa information uli akachi chama nalinka chairman aliwo kagenzere ati kampabuzi muno mwina stage zinga muitanze twina mwemu muyongo bali tujja kutongoza ya kabiri ati mafuta sazi no litera sente zinga aliho kale bei ya muno tekwisana alo genda no sanga iri ya litano rusanju alo genda no sanga itano rukaga ni gaukada gati gaukana kagwizege kisita mukutwalia sente zinga kisita hano tutwale nusu kanana kandi hano narwe tutwale omutwalo narwe na kisita aharaira narwe yo haraho nebina bingi umuhanda gudu enjule kisita gurungi nagwo kale bukasisikara baitu gwo kale mpi watwara kuno ono agaba Aisha Black wakuno ati ngondo tumule mu kamera kuri Aisha Black omerezo bukwenda obukubaromankanye ba boda ba mitanzike anyo kikusoka kumusima batuyambire okole ekitogo kine kyananka hanu nanka nogenda Nyamirama batukolere umuhanda gukwiguka kyankwanzi paka bukwiri nigenda Kampala abantu bakukosa bayingi bakukosa bayingi zikura bayo muno batuyambire ogwo muwanda obeno okozesa mutwalo kugenda nogaruka baitu hati wako watagene naona lebo na minister prime minister batuyambire muno orugudo runo rubaire rubi muno atisonyowe kumusima baitu obaka kwenda aterezemu aterekereze omiwanda yite eno yebyaro teri nunki baterezemu ati iPhone nikyo iPhone aliho esimu ya smartphone eno just kuba ina speed nyingi muno ati yo ya ukaneta na zine kwa ukana yo kuba no sakutera omuntu wa heru ni mubaza kalira speed ya amani ni mubaza ni murorangana iyo balize muno leko waramukiyeho uramukiyaho iyo amabaragaho Kisembo Bright nayo oli wa boda na nyowe ndi wa boda omulimo gwa boda munuka ni mugwetanira muno kandi gwo mulimo gutakwenda muno gutakutalibaneza muno ni mwikiraniza kurungi epikipiki mukuziyo maroni haruma abayineza roni haruma abayineza cash kwate milioni sazi itano nekichweka nagure yaye cash busibuke omukusanga inyo kuna ba mitanzige ba boda kwizo bwire bwenjura nkebwe kubegwire emihanda yona nebesisikaire muno enjura emihanda nesisikara no kuongeza bei ni tuongezamo habo kuba kujya kurugana kugenda narwe yosakoza amafuta ge 15 aho no yongeza mu ba customer buramukiyaho bacanywani bankabasata kuramukiya abataka ba mwitanzige na cyabusinge nabomuka iPhone nikyo kiki ni yesime nunge kukore bo kuba no kosa mutere bisani ha kamera ne kwa texani kirungi bo kuba no kosa WhatsApp ne kwanguhira ne scannet wakamubwire
buli kimu nekikora kurungi nikirugayo ati ye yaukaneta na zino niye njawule yeine hazindi ezindi zitalibane zamu zikwata zigenda mpora network yazo tetambura speed kanda mukiono ino muleju mukoto yes nsibiraje wasibota uragamba rukiga ronka sa nonyankore yes amazina gawo amazina nabagumya daisy yes tambura bita ebintu byineshonga oiro bwiro bakayasi katandika kutahamu sente tizikuzoka mpora ati mumu mwitanzi gukora muri nyo nkora boda tulifika yangero aho niye kusinga kugirira muno yego atira mukiwa abanywani bonka ndamusi abantu bamwitanzije nabanywana banje bona abunko naba boda kandi omukazi wako tambura omusana woni munamusi unashimanya nabona ashimanya ati kwendo ngambira iPhone nikyo kiki iPhone nesimeze bei kandi ezikwangu sobuhereza na munonga internet yazo nerakuka cyo kwano searching mu speed ntiraka kwika wakarogo mutagini ara barumo mukongo jango size taro aronda bege naenda kuramucho ajoire niwe ajoire mozere ojoire mozere dio amabara gawo amazina waranyeta abinje ngambeje warasinga kunyeta baranyeto mugigo muto ni amwita jano yakaguna amugigo muto kaguna munonga anzo mpego mutwaro sente ryo kuzinsha barindo zine niyo mugigo muto arubwira undantazine aruguru undantazine gendo kurire sodogirete utavuye sente ro kuzifuno cyari muto sente ro kuzifuno cyari muto ati nyoma zima mente benda singa ngo kuna ndakunda ndakunda munonga bacara abakazobenda muno abakazobenda uno ejansi bire binakire gibi ndakunda munonga obyenda muno usangire muki bakazi baraguma barandeberera barampe sente nijyo baraguma baramba ndabakunda na munonga bakurura ni bakona sente turana kuba sigize ne ryara ryona dore kubireba niba bakusigire neno nabana ati sazi no inayuka bayinga mutawo ni muntu serious buri stage yona ninga buri kikubo cyo ndanye n'abacara buri kikubo hato barubata mota kuba matiza kurungi barandonda barandonda alonda ninga ngora banterera kasimu nekasimu nkine baranterera bayike barashangayini ati amara hijo umwe amara hijo no wa kabiri barereta tari ni wabatoza alonda baronda obo baruka urundo baruka ubugaga no barabarira ngo bandoge yakabazi Ibibazo tibirokse abantu rabateza vibe ya Afrika bana bakuru barebeka nke sente na maisho nkurura nigo genyina ge kilafula kakoro mubiri kugonze jomba tachireba aja iPhone nikyo kiki iPhone Chiraga kureba bihare bimbagandi na jari cyo gine sime zibareta ngo niza iPhone ko nkate bimpaka ngo nkwateo kiba kazimba ada iPhone ya ukaneta na zine simu zine zaidi ati mgene ya iPhone yonga namanya kuna mbura ga iPhone namanya ngo ninge bikazi bireguza mu bara atomwana manja ngo iPhone no busimo bwora kwatonga bate bana baraza TikTok WhatsApp ko ngada bihuri abana barabigamba obihura ndabireba na busimo bw'abandi bana buri nko bwanje ndabureba ha video video ramuki yao kala bakazi babo bogambira ko ina ndagambura ukiga nenda kuramuza umugazi wanje aratura katikara ngo batakafurukayo baramwita Brenda ayowe katikaro gwaro nabandi barabari ko kubuntarishuka amazina gabo abasigazi banywani banje bona barakunda bakaze nabakura amwe nabo baratukorera amabara kwa na zaroji na nabo nabakura bona mubaraba na nabanyoni banje bakisita yabandi nabo barakunda bakazi abaravuga bodawo nabo nabakura akatale kalinka John twale omukatale ndamuki wabo mukatale abo okay tukyali mu town eni ya Mwitanzi genja ina bachali bangono ona kusinga kunda wajira orakunda abacyara bangi ebidemu orabikunda munonga ati shi nako nikakatale iyo musigazi osebirota sebireje amabara gawo Emma tendo ozire kutana mukatale kale nani ntambuza memegati wainotero wase migati ehoiro ya nanka ya kampuni kiye kurubasa tendo beke tendo beka niye ya nanka nka
Ya Kiboga. Ya Kiboga. Ya Kiboga. Ati oruga Kiboga n'orubasha oba obakikuleetera buleetera? Twine ka kantini mpasana. Tukujia ntujisupply ngomba. Ramukyawo mulingo mukora mutendo bekale. Nani ndamusya bitukora nabo. Ndamusyawo kanini. Ndamusyawo Justice. Ndamusyawo akusembya ni ndamusyawo Kamwesi. Kamwesi. Nkwendo yatiwe nkwendo ngambire iPhone. iPhone okimanyire? iPhone. Tenko jikenga kurungu. Tenko jikenga kurungu. Jikenga kurungu. Boda Riders Association. Eno association yankaya ba boda ye. Yakiteyuka mu Kikona. Kitayuka mu Kikona Niwe chairman. Iwo koranko waba stage. Koranga defense. Defense kotaina mubiri kurungi gwo kutera abantu. Tibiri bya Kikonde. Bya mpola mpola. Ati defense okikuruto taina mani. Tibiri bya mani. Oyiro yakwata mpola mpola. Ogamba mani. Amabala gange banyeta mumpire Stefan. Amumpire Stefan. Mumpire Stefan. Sebo. Orugire kitayuka. Ndugire kitayuka nkolera mu Kikona na muitanzike. Na muitanzike muno. Ati iPhone okimanyire. iPhone ngemanyire. Niyo nikyo kiki. Niyo simu ya smart. Ekyasingire yebeyi muzindi zone. Ya ukaneta na zine. iPhone eyo eba simu nungi. Boba no bazana omuntu bikola bya speed tenagane network ina kisani kirungi. Niyo iPhone. Nabo kusa kuramukyawo. Kuramukyawo banywani banga ba boda mu Kikona mu Itanzige na Kisita na Rueyo Katikara. Kalo sibe kurungi. Kabutito muno bwo kutunda. Nibonde sire nigo gokusoka. Nigo banze kutunda. Okutunda bwinga. Bushatu 10. Okutera muno amabarakawo. Kesandera. Yandera orugirenka. Karo karungi. Bakuretera zinga boda ku ruganda. 12. Atuka ono sister brother wa. Ono mweto. Timu manyira nanyo musangire. Musangire mukatanga. Ata anu bakuoza alo ikalire. Obati bakayizire kuoza. Tibakayizira nibona ikaho hati. Atu bahoza kazinga. 10. Ati bwakujyo takarutungire nokorota. Kandi hati nibangumisiriza. Ono nguna akwenda pani banzo muguze. Osibirota. Wasibaje. Ati pane no mugikora muki. Omubuhunga. Omubuhunga ndaki. Sasa. Ati buhunga kyo oburungi obusinga kora o ekabaragale bo bwa muhogo bwebicholi. Bwa muhogo. Kalira muki abantu baona inka basatu mukuruga kuli karo karungi bolekereyo. Mama wao omusajja wa bakaro karungi bolekereyo. Twina bokuramu. Twina. Kale kangende na muki abandi. Amabaragawo buno okutunda buki abo buchaini buchaini hano nkururo president ono ukosoko president Bobi Wine president wanka wa Uganda akwija omwaka 2026 yo manyirota of course our power is the one to amana gaitu nigo gajja mutekaho obairo no mulingo kibaza mu rujungi nangwa our power of course amabara niyo Joseph Tumukunde iPhone nikyo kiki iPhone I think elinke type yesimo na mbere elinka type yesimo eri update eroho iye ya ukaneta atinka zinu yawe. In terms of communication, value of price, kale your iPhone improved kwa ukana hazaitu zine za bulijo niye gensonga. Mami osibirota kono iruka ogamba ota nano kolerawo hano tundirawo biki radio solar battery guno mudara gwawo
Hati egyo battery yezinga egyo Gold Star. Oba size ki? Egyo kurura manya 7 kurura 10. 7 yena kitundu. Mukira kutunzi mukuguza bo haba kusinga. Abatuuze bo mu kyalo. Bava mu byalo n'abo mu town bwera. Ramuki abantu bonka basatu. Ba customer abasinga kulbasagita. Mbuzaako mukadde were mmanga jenga jensula ne bba wange. Bawo bamwita bata. Bamwita Kiza Vincent Mulongo. Banzo musudiye mukatito mugambo mwenda muno. Abokwanu wakuteeka musente. Varo. Akimanyi mwagala nnyo teri bya musudi. Bati ati nkobofuna omugisa guno a TV oina kumolekyo mwenda muno oirora abo ina yobukura baraba yo. Ate buliyo. Tebuliyo ya. Banzo mugaye Vincent omwenda muno. Mwagala nnyo akimanyi. Ati nkwenda nkugambira iPhone nikyo kiki. iPhone. Simu bika bya simu. Ati yo iPhone ya ukadika ne simu ezino. Tewali njawulo lwakuba nakyo kiba kika kya simu. Wako iPhone, Samsung n'ebirala. Hatono nuwa mukozi wawo. Omusasula kurungi. 15, 13. Obwe 13 n'omutwaro nkabunu. Nkobo. Ati kandi bunu 15. 15. Ya rubata mbutale. Libata mbutale konka. Oli wanka. Igayaza. Igayaza nojja kuno. Kyonko rubata no mbutale obundi. Nobundi libatamu. Amabala gawo. Amabala bya Mukama Innocent. Ya Mukama Innocent. Bikurubata bite bintu. Mpora. Sente zikuzoka. Zikuzoka mpora nabana bisome ni bega. Hatano bakuoza zinga. Olunaku luba lwa singi 10. Hano. Hari wakinizisana isana nakutunde kabaragara. Anti bali batunda bamaza ito tumaza. Ate muti mumaza muta. Tutunda kama. Ati okwendo gaye capital yo mushiwe nsangira ali aweka baragara nayo hano mukwingana capital. Tukwingana wensonga. Abo kuba we ekyamana sa kutunde kabaragaye mutwaro. Kandi nyoko omusoro gwa license. Ninyonga no mpogo impoza. Kandi buruna ku musoro. Kandi wasoboka runaku ruma kayikara. Na ije cha kabiri. Kandi nyonsa so kuruga baraza mpaka wiki. Kandi notana butana buli yakata. Nitana buli kwaha. Kwija baraza cha kabiri cha kasatu cha kana cha katano. Obaho hano na weekend. Buli katale kandi mu district emu. Hati nkwendo ngambire wa ma iPhone nikyo kiki. iPhone. iPhone esimu. Ya ukaneta ne simu ezini. Ere bankoto. Eisa ekwa kana azindi. Ekwa kana za kapesa ni bankoto. Bakwenda kugura akadanka. Nkanobo inenyize no mugisa. Akwenda chenye no muyayi. Ono mu mifere ajwaire God plan ramukiyawo naye bachali bawo. Nkora muchawo samu munywani wange wa Kikola. Nara muchawo rafiki akuruga kabanyoro mu Kinyarwanda. Ndamukizo mukaide wanga kuruga kabanyoro mu Kinyarwanda. Akusemba yo baguma. No mwana we Kisaru tuna mukatale hano. Kandi mukyara wawo kotamura mukizo. No mukyara nawali yumukamura mukizo. Kono isano takumwenda kurungi. Kono isano sini ni wakutundana. Owakutundano. Mukura pono. Muri hapono. Mukura pono. Niyo byenyini mukurura amabaraga. Ategeka Gerard. Ni mukora biki bintu. Tukurura ebigena maisansi. Hati ninye bakutunda hano. Mpaka nitwe. Mbaire ni mpabuzoli enu business hati yo bakoza zinga hano. Hano. Nunako ruba rukomero. Atorugira nkayo. Gayaza. Oli wa Gayaza. Oruwatana mbutalo obundo bijja hano. Mbutalo buno njai. Ate maleni yona nyingi ogiru basoro. Amotoka. Mujane motoka. Mubipanga ndanka motoka ninya bagendera akimo bimotoka iguru. Nitu. Gerard. Kwendo ngambira iPhone nikyo kiki. iPhone katachika kulonga. Katachika kulonga. iPhone. Weza iwe ojwaire ohono. Ogoti mayonyo njo t-shirt. Wa iPhone nikyo kiki. iPhone yote nyume over simu. iPhone. Nikyo kiki. Tinki mayiyo kyonyine kitufu. Ramuki yao bachali bawo. Kula minsawo Serugo John Wegayaza. Na sekate Wegayaza. Nakusemba. Abaire mama wange twaire Rosemary. Na iramuki yao. Kula musatata wange kweteja Gerard. Inamusoma mama wange
Naronga linaitu. Akusembayo. Nyamusa atugonda Gerard. Kazina kyaka kunyumira Gerard kakuterere. Ngamza akakunyumira muno Atena gamba kala ko bona usinga kunkolera. Bona. Kuterere kona kona. Kale otafai. Mugurusi. Osibirota. Obukabaragara ko bukendeze muno. Buri burungi ati mbukendeze mazima nayo niko bukwingana buti. Mali. Ati kamukezinga. Abusatu bwa 10. Busatu. Amabaragawo. Banyita murungi. Buli babweta batabuno buno. Buno busumbusa bwo mucere. Busumbusa bwo mucere. Nibo twayitaga banko oburaisi. Oburaisi bwenyine ne bwo. Iwo rugirenka. Tujire mu itanzige muno mu cyeka cya Katebe. Muno around muno. Yes. Mu kichweka ki. Katebe rusiwano. Ati kuruga ko Katebe kwijja hanu boda ye kuleta ozinga. Boda teroho ni hi hanu. Ni hi. Dino byetu ikawenka mali. Yes. No bireta. Mbanyina akana kakuntwazo nikampisha hano nikagaruka omuka. Nikagulika kuleta hano. Bikuruba tabyo bitabu. Olinda akatale oba nakatale kuba katalo otunda. Ndinda akatale abwe nsonga ntakatale bwe kuba katalo abantu tubasaba kurebeka muno. Abantu bazoka kugura. Kandi obuntu buno kurora bwa kuliraho bukawaho. Bwe kubabulireho burebeka kubiti basaba kubugura. Ati bunu bono okusa kubutunda bukahuwaho kilo. Kilo kino nsaba kubutunda akatale bwe kuba kagenzere kurungi. Bunu bona. Bona busaba kugenda. Beitu haro bo bukwe kwatamu ubwire buno prime sente tizero. Ati nkondo ngambire iPhone Nikyo Kiki. iPhone. Eno yenyine. iPhone Nikyo Kiki. iPhone nakantu ko kuba nukugambira mu kandi kakutasa buri kimwe. Nikwa kaki? Ako kantu yenyine kurora bino byo mukubana mukozesa. Cheka mu rujya wa mahurire ni mubana mu muturabara abamo kurangwa imbera unko kwera mu cyaro. Ndamukiyaho nayi banywani bawo bakabasata. Banywani bange. Soka no mukazi wange wondekereye muka. Hamwe n'abana bange. Kandi nyine n'abanywani wanje ondi mbakumweta Pascal. Munywani wakusingayo. Nyine munywani wanga babona abantu banywani bange nabano bondi nzire mu katari bari banywani bange abo kuba bampa kwasema. Bakasoma bange bona banywani bange mbaramukize muno. Banga bampero mukisani bijya kumpagira hano. Kalo sibe kurungi kanda mukiyo habandi. Mukayikuro sibirota. Osibirota. Amabaragawo. Gamisi naryo. Amabaragawo. Onaragamba ronka. No nyoro nora rugamba. Ngamba ruganda. Amanyago. Katsabe Harriet. Ovudewa. Mutanzige. Kati muno mutanzige okora biki? Uzangato ndi musubuzi wangato. Ngato ziriwa zotunda. Ziriwa. Kiriyeyo. Kati bamugaya amanyago gwani? Katsabe Harriet. Katsabe Harriet. Njalo mbulire iPhone chechi. iPhone. Sitegera bulungi. Wangi? Sitegera bulungi. Ekigambo kyo wali okiwuliddeko kimanyi. Kitegeeza ki? Kale, tumirako abantu bonga basatu. Kale ntumiddeko tata wange ali ekiboga mita bya Lwanga Ronald. Ntumirako tata wange mita Kamanzi Innocent. Batata ngo ina bangi. Kala asembayo. Asembayo ntumirako jajja wange ali awe Masolo. Ate musajja wo mwami oto. No mwami wange naye mutumiddako tata wo mwana. Chaka tumwagala bulungi mukujjukiza bujjukiza. Mariho John Fish. Mukama Mariho John Fisher. Mukama Mariho John Fisher. Abwaki nire bakutumire. Nigago. John Fisher. Imanyisa kere ibara. Yohano Musohi. Yohano Musohi. John the Fisher. The Fisherman. Yego. Urugirenka. Kasozi. Kasozi eri ogira mu kikona. Noika mu kitayuka ha polisi no chama kuja Kasozi. Kilometer nkazinga kuruga hano. Haro kilometers nkamonana. Asa kwa kutolianka kwa mtuwaro nkumitano. Kasanjo. Hati mutauno mukatola zirekora. Niziregura ebintu by'omwana. Mwana agaruka y'isomero. Akagaruka yo baito abayina yagenda bayina itage bindi. First born. Ego. Mojo mwisi. Mojo. Akusomeranga. Asomera bagita Jote. Jote Nasarani Primary School. Akyali mu primary. Gokakerero kuzara Mr Fisher. Kwa timba mbayeki. Hati ngambi. iPhone ogimanyira. Ego. Nikyo Kiki. Eri simu. Simu eba naisana etegi. Eri simu
erisimu eri ya smartphone baitu no so kukosa cyo cyokwende ate eyawukaneta na zino ezindi yo esa kubanga esa eri nkoto then eri touch screen then no kukosa cyo kiyo kwenda iyo kale eri different abagamba anti eri yinda ya bei mono kuramukiyaho borekere kulinga kitayukanka yego kasozi nkuramukiyaho mama wange ndamukiya tata wange Tibiba mama wange Dina nakusembayo na mukazi wange bamwita mama Roisias kano omuramukiye uka wonange mbusubula dini obusubura yesebo imanyiro ni obusubura ambisubula yesebo amanya gange bambita Hadai Daniel okuva Butaleja district Butaleja district dini no birubasa kunuhona bino mbireta wano eno yeri sente ebunyo lweno nziyo okuva Butaleja paka hoima netandiko kutuka eno mutanzike wendi mpora nga kunonya akasente wakavayo di wakamaze wiki 3 ngatoddanga waka ngasidanga waka bintu bitambula bitya bintu bitambula mpora nga bomanyi sente abana bali kugenda kusoma nange ntunda kuba byange tewali kwavuganya bino tekuli muntu abimanyi bino gwa bina wekawa nza linaze ka material eno wano binonyeze ko tewali kano kameka kano kakaga naye omuntu osobola omusalirako omuntu musalirako nampe 10 nampe 15 sebo katubulire kati bino material kyeno kano abaganda bakaita katugo omuti gukula mu wavu wegutine tulinya nitutemako kyekimu na bino byona kyekimu baba kati kano gukasubula nga mmeka nze nkasubula 12 nenkatune 10 15 oba okoze nnyo mba nkola anti taka transport ne logi kano logi bakusuzanga ku sente ya mutwalo ku 15 nokulya nokweyiya ng'omusajja atutumirako ab'Ebutaleja bewaleke waka kesa kabatu bange Butaleja bosi usinga dale busaba timwebale okubango ndisaka Hadai Daniel nduka je besa nija 12 abina mukaga ate Butaleja bogera lulimi kyoro lwoyogera njogede lunyoli baba bogera lunyoli yali omuwala oli ne banda yafwa wawe nabanda kali bera bulungi kambuze kabalala iyo mugurusi niwa akusinga kusubura hane ebitabo ninyo kenyini niwe nyini yeso otirona director of course ninye director wa gundu yitu company yitu kimanisa oleta nanka tukutuku yo no parking hano yona nekora biro mu rubukimwe obo bari nuko sweka busweko ushweka nchakare inakoma nondo kutandikira yes atiba kuzaranka banzara rukungira konkani nkitetenkanyiza kisitaho yes obutale bono orumba burundu nintandikira katikara amarira na kisito witu katikara kisita reka kushoborere katikara norwo kubanza orwa kabiri turya mwitanzije orwa kashatu gayaza orwa kanaka chindo orwa katano mpashana orwa mukago of course kisite yinkusibuka tukibumba tutyo sande tukuzachacha kimanza ebiro byo yonitwe turumobile nkoko kurra mbwenu tojwaha ebyo kuruha kandi nyine kizibu cyenda ti harukuruha yes iyo family yawo banayo family kurugosanka nkayibiri ebya family otine mushaho nebe basa kugumoyiro nindigano shayibiri mbatekwa kuba mbandeba ho shayishatu ina turi kubyama atonwa mabaraga amashina mbanyeta muhwezo William konkeryo kore centenary ya Kagombo yes nayo hano bakuhosa hano of course tuine kubantu tusasura umushoro gwa government nakusasura zinga tusasura gashingira 10 na emitware 2 ya license ya buri mwaka yes buri katale usasura emitware 2 ya license no obo emitware 2 y'obutale emitware 2 ne ya bugangizi ni ntekatekane ya Kakumiro district emitware 2 yes zogina license tomunyaga of course wotagishashwire kandi nkibanchimanyisa ngo niwe nota kwendeza ihangari yawo kugira ngo tubase kurakurana yes engudo ziri zitatenganya bakuzira baba ebyenguto tuchaine challenge yenguto na munonga nka hano nanka mwitanzije oruguto zuri kubimu munonga konka kandi of course ebyo byona ntekwa kwantu be expecting itwe tukehayo kusavinga ihanga ombugufu ramukiyaho banywani bawo ningenda kubanza kuramukiza kimwe abantu abari kubasa kubamba kwasikana nanye omukushubora abo nimbata mwikitinisa munonga kandi nyongeraho n'abakastoma bo nabuntandikire nabo mu season egiyo garabana yishomero
na munonga bazire batahi banje kugira ngo kibakozere mazima ne cyamanora turiyo ntubumba bumba none ngo na customizire of course no mureba nawo no mwayo yombe base kongera hombe no business yanjye kugira ngo basone ni nkakasa nesimu ezezeze iPhone nesimu nyongire baga nesimu mpango eriko enda erikira smartphone zit konkatinka jikwata hoga iyo yahukaneta na zino size ndebaga size ndeba nabandi kwa kuba na scrolling ati no short functions zeze kuba ziryo munda zibasa kubanzikira zite za smartphones ziri nyingi ho onu neiba wako akutunda simu wakutunda osinanka bundu bwezinga bundu bwa bitano abakushika ekaba ekinanka echapati nibasinga kuguraho abachapati narabo kuteko mu makagabo nabone bampagira kandi kanu atika ukanike zinga atikanu kisatu bitano ukarura ka hafu lita hafulita isatu bitano manza lita eba yakasanje bayakasanje bitaro kanka bashariraho lita ni yenu girora 1 lita abo kanka basharira mute cha bitano bakampa kakagana bitano koko kumanye biro ebi abantaka sente ni kache sente zo zibuzire sente zo zibuzire ngo bazikaburira nkahita inkumanya ya kuzoka iba amabara ganje nabanyita Howard bwahama omusubuzi ndugirira Kisita town council turi wa Kisita ka town ya amani Kisita niye kutuzara twene ngo kutureboma omwanya ogubona ni Kisita yonka mukesoroza tukesoroza twenka neje kabiri Kisita bitwa twayahoro muitanzige sabukaunte bitiyoneka bakisita twasigara mu town council nebyo nabyo bivamo so hati twena turiya bakisita umwanya ni mubuza iPhone ni change iPhone njane simu abo kuba iPhone notinka gikwasireho neba nyine yanje je nogireba ati yanje nogirore ikwahukaneta 9 iPhone nyoni inzira bazikwasire tinka kwasire tinka gikwasire ngunjetegereze kurungi so kuna najiguzere ndwirije kujetegereza je kongati nchayi nezi zitu za ninjano zo zikiri ordinary shaneza abo kuba iPhone kwizire ninje zitu zo zirinke ziri hansi mukaje oinabanta barabasha okutumiraho nimbanza okuramusya ba customer banje abampangine omurimogu nyongera ndamusya abashubuze bagenze banje omukataromu ahabo kuba twehire kwereza abantu nabo bakatuhereza akusembayo naramusya ogumuyaye mugenzi wanje ngugwe ogo no bakagambora house of chakara nawo no mureba nebisati ngo kagombora house of chakara nawe director nawo namuramusi ati mbwenu shi omukishi watu toramuramusha omukazi rero ni muramukiza hashi naje muramukiza konka nawo namuramusi abukora mukunda je amoto wanje namuramusi nabandagamba omushigezi wamwerabira abukuba batereho obunanko batereho mu obuceri iyo okutunda bino tunda bino ebyatika plastic na nanka na plastic inkururaho na nanka na ibumba ati binne bito birundo tama bitatikire mbiteka mu box muri mpora ntekamo papuro mpora bitatika na flaska food flaska biona tiharo byatika ugakola losi ebamu teburam teburam iwa mabaraga agaba maiko ndi mutembei oli mutembei urugirenka ndugiriga yaza betundi mwana nzaro ya muhoro ku oeruga muhoro kuli kagadi nkwendo ngambire wa iPhone nikyo kiki iPhone nze simu zitukozesa ati tinkengere kurungi iPhone niyo ogimanyira iPhone simu njimanyire mukamo wange isaneta ya ukaneta na zino bakuba sijiguranga ko mukamo wange nze manyi buno waitu kugura pop 6 pop 7 bibo bwemanyire pop ramukiyaho kali ndamukyeyo ankula mukya boss wange mukaze itale muigayaza akusembayo mama wange anzara kuba niwo murungi mu Uganda mama wawe nakusinga bulungi kanda mukyono musajja niwe program ngikinge ija tubalizano
amabara gawo sembera muzindaro amanya bampita mungi Steven nkukwatira omuzindaro tafaye mungi Steven sebo okutunda bikya ntunda engoye ensuubu z'engoye empya skirt blouse engoye z'abaana ez'ebbeeyi sebo okusuubuza n'okusuubuza sebo ate nentunda ne mukamuka musebo eskati zino eza Caribbean twali tulina skirt egenda ku ssomero gye bayita Caribbean ssomero gye basinze okwetanira sebo bikulu bata bito tibitambula bulungi nnyo iwe orugire nkapo ijja nze nvidde mu Bende orugamu Bende ojja mukata sebo ojja naki tambuze moto tutambulira ku motoka tuli bangi nnyo siri omu kutwaliza awamu sente zo zikuzoka sente tonotono okutwaliza awamu kuba abazadde bazayo abaana ate ne kasoli yagwe ebbeeyi so that nti abantu bandibadde balina essente n'embeera eriwo si ya mulembe nti ebirime bigudde ebbeeyi so that nti tubitunda bitambula kitono sebo kalera mukyaba mu Bende bagenzi bawo sebo nja kubuuzaako mukyala wange mama Gift kwagala nnyo nembuzako abasajja bange awo Kayunga mu Bende district asembayo nja kusemba Tata China nze kennyini neebuuziza sebo kale Tata China mukaikuro sibirota ngamabara gawo bino mubisuubura muti oba mubibaziira naye wezire kusuubura ati okusuubura n'otundira Mr. Muwonge Steve ni wano zino tizabana nka by primary tibakusazisomesa zino bazisomesa niko zisuubulirire nzisuubula ku mwami Muwongo ati otundira nka nange ntundira mu katale muno oli wa mwitanzige oba naye ozire wingi nze ndi wa mwitanzige wano era mukyaba bakula mutima po mwitanzige nindamusa mulirano wanje mama Gaddafi namutora salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naramusa n'abakyala witu Rutoma naramusa omwami Gwendire Habudugo mu Kacholi chairman w'omuzigiti naramusa na mwalimu witu Twaha Bageya w'omuzigiti gwitu kandi omwami wawe omwami Ruhanga kamujurura Ruhanga kamujurura kale musibe kurungi amwe balabaikaine batondera abarozi nyaburunge ko Kitara TV ntekanda tujarike tubaire muno munyamasaza ya Kakumiro and of course enu sub county ya Muitanzige tubaire tunyumya muna abaikaza bali mu kyoka kino twenda kenga ebintu mulingo bikuru batanda of course nuko tebigambo tubaire tubinyumyamu intusekaseka muna abaikazi ababaire mu kichweka kino baitu atinyikiriza nkwijukizo aba Kitara media bano bakola videography na photography obokubo ino mukoro gwawo no itaga ebisane birungi no itaga video nungi bana ba Kitara media ne wajja kubandi bakikolera basanga namba esimu 084 992 976 35 ojja kuboina aba Kitara media basolo kuba ne bakutereresa ne birungi ne bakotera na video nungi sometimes mugani mpangisa abantu abatali professional ni pangisa abantu abatali na kamera nungi ne bakolera bisane binamo mwiri bakolera telebisani binamo bisiukire video zisiukire okwehale ebyo byona don't go and otamagamaga hantu hona just toza aba Kitara media bajja kuba ne bakikukolera in a special way yes amabala ninyogira sho muhendo musajja omuliso mwaba molinka bulikiro kwenda kuba nimberekereza ha Kitara TV but of course nyikiza nkujukizeho don't forget to subscribe ha channel yaitu YouTube and of course no kumiga akade so that tosobole kuba no otakumisinga ene program yetu tukora kumiga akade kali of tunga notifications as a programs zone tuba tuteire if borabu tu watching ira Facebook akaina kora of course inakuba no likinga no sharinga no commenting of course no mentioninga no muntu akusobora kuba na watchinga entekanza zaitu leka of course mbaleke okwiko butwaitaitana omutekanze zindi ha Kitara TV nyikiza ndamukyo in the special way abantu banywani banga abantu poro winga aporo muhumuza na abandi of course no in the special way ninamukyo aho na rest kazungu munywani wange thank you so much for following always Kitara TV entekanza tujarike bye ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo what up people banytarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yaman Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.